Matipyag! Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, at to'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kasta Matipyag! Anya, agkalay sa kayaon. Uy, nanang. Agkalaysa kami Paditan tumad lang titurong na. Kasano nga agkalay sa kayaw, kat awan pa'y masnup at trabaho. Uray, nanang. Sana bali Tamakipagnaad kami mat dito'y balay. Apay, masikog kakadain perlita, Tagapura kayo nga agkalay sa. Uwan nanang. Ay, Mala, mapan kaming tao, iya balayaw. Tapag sasaritaan tayo ti kalay sayaw. Kay kumanagapura, di nasaysaya at kumaaplan wenyo pa'y ti amay. Tay kunanangarudan iti pagsasao. Sakbay ang mga asawa ka, ag plano ka pa'y nga umuna. Un nga rod, Nagapurada mo tang masikugang ni Perlita. Iso anas ka ngagkalaysadan. Tamadimot dumakkel ti tiyan ni Perlita kat saan na pa yan nagkalaysa. Mala, agkalaysa kayo nga rudan. Agyaman tatang. Ita tanang asawa kan Orlando. Naskal ngagsapol kan iti panggadam. Ta saan met amabaleng ti kasta nga istambay kalatan. Awan nga rod mabiro ka katrabaho, nanang. Ay sos, di ka agpili iti trabaho. Taawan met nalpas mo nga adal. Tinaskang katada trabaho. Basta nadalos lakit day. Agtrabaho aktuan, wadan to masapulak. Orlan! Iso, papakpakan kami pa'y lakada kayo, Ta, imbag to lang no makasapulak iti panggadak. Lalaki ti anak ta, Orlan. Owen, lalaki. Karuprupak launay. Sino kumati karupro pa na nga, no di sika. Mabalin mo ka nun ti Warrington Bigat Perlita. Uwan nanang. Kag, ada pagbayad yaw dito ospital. Awan nga rod, nanang. Ay, daytan ti bagbagat. Tadi kay nagsagsagana. Amin akasapulam dito'y Perlita. Siya, tinaggasgas taos. Nanang. Takasanaw, di kay mat nagsalukag. Ita, tandan anak yaw. Naskain asumina kayaw. Anya? Una. In kay mangkita iti pagabangan yaw. Tadyak kayat ngagnaid kayo pa'y dito'y balay. Ni tatang mat. Kasla di anak. Sumina kayo Adda nga raw din pamilyam. Di masapul mat asumina ka. Iti kasta, amom ti awan ken adda. Anya? Ay, agsalukag ka. Tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Sige, sangaribo lang ang tiabang yo dito'y basit abalay ko. Nalakadaytan. Ken pagsayaatan na, takabukbukudan niyo. Sige nga rot, Edith. Kat agyaman na. Umakar kami dito, Sige. Ngam saan ka kumanga agsinger iti advance payment, Tawan pa'y kwarta. Ngam di ka agdanag, agbayad ak tumot lang. Una, basta jak kayat akanayon amadilay ti panagbayad diyo. Ngamin nalakamat ti abang nyo dito. Tarumbang kuma at 3,000 ti abang day ti abalay. Ngam gaputam mo kayo, iso nalaka. Agyaman kami nga rot no kasta. May mayat nga agpaiso ngay malis tayon kada baby dito Nataltal na ti panunot ko dito No ngamin iji balayo. Nakakusilap ang kanayon ni nanang mo. Sa nga ribo ti abang tayo dito, Orlan. Iso ang masapol nga igaud mo ti agtrabaho. Tapno adda maibayad tayo. Owen, ang damot kit di pagtrabaho ang inton bigat. Sumurot ako na makikarpintero ko ni Pare Dalmas. Tanay. Agbisin tayo no awan trabaho. Owen, bakit? Bayam ta igaad ko ti agtrabaho.
Mabisin ka manin, anak. Sapay na ibusan ti gatas mo at itimplaan. Di ka mat nga rod maipaayan iti gatas, anak ko. Taan mo ti rumwar iti barokong ko. Ala, huston anak, di ka nagsangit Tinak mangiremedyo iti gatas mo. Napay day tapaw. Ay, ada kayo mat gayam, nanang. Huston, baby. Nasaya, nagsardang iti panagsangit na. Mabisin nga min, nanang. Kutawan gatas na. Ay, kat padidyam Awan nga rod tubog ti barokong ko. Anya? Ay, adto iti kwarta. Ingka gumatang iti gatas na. Agyaman ak, nanang. Mabainak ka ni nanang mo, Orlan. Yamin, uray kas di masursurun ka data. Inikanak pa'y lang iti igatang ko iti gatas ni baby. Kasya talaga ni nanang. Nalaing la sumao. Ngayon na damay tulong na. Tumulong matlaang. Orlan. Waka turturog ako. Maturog tantan Nabambanuga ka nagtrabaho. Sige lakay. Narnakan mo ni baby. Arakupon ka man nga rod bakay. Oh, anya nga'y perlita. Ada ka din maibayad yung iti abang nyo. Nasuro ka na may sabulan nyo. 180th. Adda. Ay, kat nasaya at ano kasta. Diritso mo ti trabaho ni Orlan. Isong adda na ornong ko. Yurno nga. Tanalakalaang mo ti abang nyo. 180th. Ngala, mabiit lang. Tayo nakalaang ti pagbayad ko kan ka. Oh, kasano nga pare? Dalbasin ti trabaho tayo. Isong agsapol tayo manin iti sa bali panggadan tayo. Nga rod pare. Nagrigat gayam ti adda pamilya na. Aya. Ne. Jak mo tawan pa mat pamilya. Kasano? Jak pa man ngamin nakasirpat iti babae nga ikalaysa. Nagrigat pare. Kastoy gayam. Masapul nga dalat ta trabaho. Tapnosan nga agbisin ti pamilya. Ay katwan Iso asak, jak pa'y mga asawa, ta sa anak pa'y anak kasagana. Pare, ta talaga narigat. Kas kanyak, marigata na ka talaga. Ay na Orlan, ay kataganos ka. Anya nga ron nga kat nangasawa ka mo, tadi ka pa'y nagplano anaimbag. Tatang, Sana ka na yun nga da maitulong mi kada kayo ken ni Perlita. Tauray anak mi ni Perlita. Mamuyo, Mike. Dapay kakabsat na apagad-adalan, Mike. tatang. May tulong mi lati, may tulong mi kada kayaw. No, da kawadwadan ti bagas, may. Umay da kay ikan iti sanga sa loob, kas jay. Tatang. Iso asi ka, agan anos ka, agsalukag ka, tapnusan nga agbisin ti pamilyam. Ingatang ako, di anak yu iti gatas na. Tadyak kayat nga agbisain. Di oray man agbisin kayo kin ni Perlita. Basta saan nga agbisin ti apaw. Nataw Agyaman ak nanang. Nayapayan. Anya ti mapaspasamak iti asawa Orlan. Makalawas na, ngagduldulok nanang. Apay, aginaw manan. Nanang. Ay, masurunak at talaga kada Orlan. Ang burburak ti darak. Ay, anyang arod nga ay. Nagrigat lang arudan ti panagbiag da. Ita masikugmanan ni Perlita. Kas tala ti biyag abak. Kasmut ka data. Nagsasarano idi ti anak ta. Nga, Agkaraanak kamut ide. Saan aya? wag, saan ta iday anarigatan. Gaputada na talgad at trabahaw. At dapay impatakder mo idi abalay apag nagdanta. Sakbay ang nagkalaysata. Katsak maut, nagururnungak iday bangkaw. Tadalakat nga rod trabahok maut. Nga oray may saakla ang iday akatulaw. Ala. Bayamon da Orlan. Nasayaat mo't No ado ti agbalin nga anak da. Iti kasta, ado ti aputa.
Ay nalakay, saan kumaparikot dayta? Ang kasanon ngay nga raw, tibiyagda. Sakit agab-abang dapay. Kan awan pa'y trabaho ni Orlan ita. Bayam latay da. Nasaysaya at no saan da tumipon dito'y balay. Tapno amuda ti agsalukan. Ay, masyanak lang amain iti apaw. Saan na bali Taigat-gatangan mo't itigatas na. Wan matkit di ay, masurunak kadagijay nga agasawa. Orlan, nasaysaya at kumano sa anak pa'y nagsikog itang pagtrabaho ak kumapay. Kahit nanyahay nga raw. Di mo pa'y kaya taadamanan anak ta. Unangam kasano ngayon. Awan man ang trabaho. Adan tulat ta Bayan, rumuwarak manan inton bigat tayo nakagsapol iti panggadak. Nakipakpakaasi akpayan ka ni Edith. Tawan maibayad ta kunkwana ita. Kat kunanang iti kanito adita makabayad iti 2 bulan. Pumanaw ta kanon dito oy. Anya? Di man lang makaawat mat. Data ti rumbang ang makaawat kunkwana lakay. Ngamin, nalakan ti abang ta dito oy. Isu nga agsapol kan iti panggadam. Tapno saan na ta apapanawan ni Edith dito oy. Uwanin. Ala, maturog tanga rodan. Sige. Awatek sika kas 차디 돌. Agyaman ak, sir. 다다다. 자가야 차도 타오. 갈고 가게 지가. 오케이? Yes, sir. good. 오케이. 여기가 trabaho dito pas dako. Uwan, Mr. Lee. Kat agyaman ak unay. Nasayaat nga raw, no da trabaho ita ni Orlan. Wan nanang. Hay, daita ti bagbagamay kada kayaw. Arumbang nga may nagplano kayaw. Nanang. Asakbay nagasawa kayaw, nagplano kayo kumapay ngayon muna. Wan nga rod nanang. Iso daita ti pakasurunak kada kayaw. Tanarigat lang arudan ti biyagyaw. Kalpasan na, awan pa'y tinatalgad at trabaho ni Orlan. Sa ita, masikog ka manan. Nanang. Perlita, saan ko questionaran ti panagsikog mo? Ngam ti kayat ko asawan, rumbang ang nagsagsagana kayo. Kat manipod ita, rumbang nga da kumamot plano yo iti biyag. Daytay pagsayaatan ti pamilyayaw. Wan nanang. Amok itan. Nasaya at launay, numaawatan mo, ti kayat ko nga ipakaawat kada kayaw. Maawatan mi nanang. Isu nga rod nga agaw-awat akon iti labada. Tadituya kon nga aglablaba. Makalabaak mo't na nakaturog ni baby. Anya, Paturugak iti crib na. Tapno into nagreeng, awan ti pakatnagan na. ala, nasaya at launay. Sigay, agsalukag kayaw, tapno agsaya at kayaw. Dakilan tayo tatyan mo bakit? Manulangin ang bulan ti Orayan. Kat agpas ngay kanton. Lakay. Adamot kit di ornong ko Isunto ti aramaton ta into nagpas ngaya. Titangdan ko iti panaglablabada. Inor-ornong kon Ang imsan ka nga aglabada pa ita. Ang mga numakapadakas ka. Sana bale? Tanagur-urnong akmatan. Tadalakat nga rod na talgat at trabaho kitan. Nga uray may salangan janitor. Pagyamanan ta dayta. Uwan bakit? Ket inot agumatang akmat iti materialis. Tapatakderan ta jay lote iti likodan ti balay da tatang. Nagsaritaan min dayta. Pagyamanan ta nga rod kasta lakay. Husto ti kunan ni nanang ko. Arumbeng ang nagplano ta, sakbayan nagasawa ta. Uwan nga rod lakay. Namsaan abali. Ammo ta itan ti aramidon ta. Uwan bakit? Igad kumutiag trabaho. Tapno saan tayo agbisin? Titan gagayan tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita anaadaw iti pagsasaw akunana. Sakbay ang mga asawa ka, agplano ka pa nga umuna. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, ken iti direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag.
May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Kastalo ti Biag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.